Мәгълүм булганча 17-18 июнь көннәрендә безнең Ульяновск өлкәсе 4-нче тапкыр бөтен Россия күләмендә узучы чираттагы Сабантуй бәйрәмен кабул итте. Хәзер біз операторыбыз Әхмәт Мөдәрисов белән әлеге Сабантуй бәйрәмендә булган кайбер матур һәм күркәм мизгелләрне сезнең игътибарыгызга да тәкъдим итәбез. Benim için yaştan tuğanını böyle bala gibi alar bilen üsken bin bir yaşadarga göre min 100 yaşıma 72 yaşına jitken elde jireyim bin Kazan'da, Çavaksar'da, mında da kilem teginde 60 sayın jireyim min şular. Diyeceğim bugün mında küp çavalar, bizde şuradan atlar da, Batır'dan gelişçiler de küp mında, Meskev'den atlar küp mında. Alexander Liseyev bilen de görüşte galiba Znameniti Liseyev bilen atlar, anın bana 40'ta jireytirden atı her yeri iyiydi. Hatalarını gördük indi. Biz indi at çavuşları bizden Keşe oğulu, at çavuşumuz bizden ataklı Razıya apamız var idi. Birinci orunlarını aladır. İppadrumda gel Ulyan ülkesinde ippadrumlarga jiridirik. Bizden avulda Keşe avulunda da çavuş at çabuları ütkerelerdir. Sabantuylar ütkereleriydi. Bittiğinde o kışkıneden bizden etik kalfızda ot jigi verdilikten bittiğinde. Elek bizni tulup katırıp otlarga da oturtup verdiler. Biz ulatlarga otlanıp yeride tırganıydık. Ulatlar bizden Tatarның көркем bir ülüşü. Tatarsız saban toyu yok indi. Tatarlarda otsız saban toyu yok. Şuna göre bik yaratабыз. Ot yarışların, otlarını bik yaratабыз. Onların resimlerini görsek de aşık bulabız biz ulatlarga. Татар халкы өчен бик зур дуз булган. От татар халкына дуз да булган. Ул сугышларда да кирешкән. Ул игеннәрдә дә анарга шундый игеннәрдә дә булганда ул гел дә от кеше белән бергә булган. Шуның өчен менә отларны минем әтим ярата, Рахматулла Бакиҗан Гарифович. Мин үзем Оренбургдан гел дә менә шундый от кирешүләренә ул әле совет заманнарында иң әйбәт атларны Ставрополидан Орловский рысакларны алып кайта, аларны куя, алар гел дә менә беренче килә. Менә ул атларга мәхәббәт минем әтиемнән килә инде.
Şimdi biz Yaşkarlardan Sabantuyu'na, Federalin Sabantuyu'na geldi. Atlarını bir küçüküne vakitten yaratan bütün avulda üskende atlar var yiyoruz. At çabışların kuruluşun için bir takı yakşı, kuvvetli, bir devletle parattırır. Mana nechik at çabışlar Sabantoy üşü mü? Bitti evet. Biz yıl sayın Sabantuylarga giriyoruz. Samara'da da bulduk, Federalin Sabantuy'da, Çuvaşiye'de bulduk, giriyoruz. Sabantoy'una biz kelgen sayın özümüzden gençligimizni esке alıp pek de şadlanabız, tuganlarını köremiz, dostlarını köremiz. Şunun için bu bayramımız yıl sayın Matura'ya barak demek bizge. Benim için Sabantoy en birinci milletine şu kadar jiyap, küçünmeyen siyam. Şunu algan, küçüme yıl boyuna ciddi halk bilen işlerge yaşasın Sabantoy'a. Tatar olganda Sabantoy bulan, Sabantoy olganda Tatar bulan. Ben bizimden milletimde şu kadar yaratam. Bütün dünya Tatarlarına zor selam. Esselamu aleyküm rahmetullahi ve berekatuhu. Bizni встретили bugün, biz прям даже не ожидали. Очень прям yıllı прием, şunday Matura evet buldu прям. Jırlar bilir, конечно, Tatar kinçik yaratın, Tatar biyi, Tatar jırları biz отдельно Kazan'a barıp Tığnar'a barabız. Respublika Maryalı ülkesinden tuşu delegatsiya bilan keldik. Biz o'zimizning qirq odatlarimizni loyiq olib boramiz. O'zimizning ülkemizde bizim var avtonomiyamiz, bizim var Center Tatarskiy kulturi. Biz bir gururlanamiz. Respublika Tatarstan shunday motor ülkede Ulyan ülkesinde shunday motor Sabantoyni o'tkara.
бик күңелле, бик матур, күп кунаклар, бик зур рәхмәт. Rabbim, kara yerini yarattım, kudretin şiksiz, bütün dünyana asravşı hılasın, rahmetin şiksiz. Babay, kora korgalar indi kupten konaklarında yoz alıp geldiler. Kırda da korarı bitti indi. Давно пора уже семью спахивать. Чего мы ждем? Oğlum, sen aşıkma. Жер ol бар cihanның anası. Жер ana bir güne, kaderlerin onun bilgine. Земля дает нам жизнь. Пойдем, спросим ее, готова ли она к посеву. Babay, bizning jirsi yaşa bilemini? Elbette. Nişik indi? Babay, elle sen tılsımşı mı? Yok la ulan, men tılsımşı değil. Onlar için diller bilgine yetmey. Yarı oğlum, bu yer bizning o'rtoq yurtimiz. Земля – это наш общий дом. Поэтому надо жить в гармонии, слушать душой и сердцем. Земледелец в поле вышел, поле необъятно, свежестью природа дышит, на душе отрадно. Ulan, ne sana yumurka? Şiir anamızına sıylarga gerek. А зачем землю надо отдавить? Это наша древняя традиция. Катать яйцо по борозде. Ничек яраграк тегересе. Уңышта зуррак булачак, деген бұрынғылар. Вот увидишь, я дальше всех его катить буду. Бар, егер ылылар артынан. Мақтаншығым менің. Егіншінің қуанышы қора жер. Керек оны үз әнкеңден сүйерге. Ұлған кіші тілге шумып жер ашылый. Хызмет қуя, құлы тұташ сиелді. Құдай саулық, зур сабырлық берсін. Хызметігіз берсін қуаныш. Сіздің хызметі
Erdiniz uңышлары кешеләргә бирә юаныч. Так есть и будет так века. Народ великий, гордый мой, он будет славу петь рукам, что пахнет хлебом и землей. Yaşay, köp milletli Tatar ilinde gururlanam aziz halkım bilen don çırlıyım tuğan yerime. Hürmetli Alexey Юрьевич, hürmetli Sergey Евгеньевна, қадірлі милләттәшләр, Сабантуй қонақтары, достар, һәммәгезне дә шын күңелдән үзебезнең иң яраткан татар халкының бәйрәме, Сабантуй бәйрәме белән шын күңелдән котлыйм һәм Ульянов өлкәсенең җитәкчеләренә зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Менә шулай итеп, матур итеп әзерләнгәннәр. Шундай зор көч куйганнар. Менә ипподромнарыбыз матурайып киткән. Әлбәттә, безнең бүген Сабантуй 58 Россия өлкәсендә 35 чит илдә үтә. Һәм ул безнең бөтен татар халкын үзенең гореф-гадәтен, телен, динен сакларга ярдәм итә. Шушы Сабантуйны оештырган җитәкчеләргә, шәһәр хуҗаларына, безнең менә Нижнекамск районына Татарстаннан зур рәхмәт әйтеп кул чабырга тәкъдим итәм. От всего сердца поздравляю вас с этим ярким, долгожданным и красочным праздником Сабантуй. Я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в его подготовке, прежде всего делегацию, которая сегодня здесь присутствует из Братского Татарстана. Инфраструктура, которую мы создали, будет работать и дальше на благо ульяновцев. Вручаются председателю исполнительного комитета Ульяновской областной татарской национально-культурной автономии Сафину Рамису Фаруковичу. В следующем году 23-й федеральный Сабантуй и 3-й международный шахтерский Сабантуй. Приглашаю всех в гости к нам в Кузбасс. Будем всем рады. Спасибо за этот праздник. Hörmətli millətdaşlar, менә шуның белән күптән түгел генә Ульяновск өлкәсендә булып узган 22-нче федераль Сабантуйның матур мизгелләре азагына якынлашты. Киләчәктә дә безгә шулай матур Сабантуй мәйданчыкларында очрашып, куллар бирешеп, күрешеп, кочаклашып очрашулар насыйп итсен иде. Иләребезгә тынычлык, дөньяларга иминлек теләп, сау булашабыз.